Mu mpamvu zatumye Gloria Mukamabano asezera kuri RBA. Ese ubundi Gloria Mukamabano yari muntu ki? Gloria yari umunyamakuru wakoreraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Yasezeye muri izi nshingano amazemo imyaka 9. Icyatumye asezera gitandukanye n'ibyo abantu hano hanze baravuga cyane, kuko icyatumye asezera ni uko asanze umugabo we muri Amerika aho amaze igihe aba. Mukamabano yamenyekanye mu gusoma amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda, uretse kuba ari n'umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake. Mukamabano yari n'umuyobozi wa televiziyo ya RBA y'imyidagaduro KIS2. Mu 2015 nibwo Mukamabano Gloria yasoje amasomo y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu ishuri ry'itumanaho n'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda. Yanize icyiciro cya 3 cya kaminuza mu masomo ajyanye n'iterambere Development Study. Yinjiye mu itangazamakuru akirangiza amashuri yisumbuye, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Contact FM, Radio na TV10 ndetse na Royal TV. Mu mpera y'umwaka wa 2016 Gloria Mukamabano yerekeje kuri RBA. Mukamabano yabaye umukozi mwiza wasomye amakuru neza, ndetse yigeze no kugerageza kuba umuhanzi ko twagiye tubona indirimbo yagaragayemo. Ariko hagati aho kandi hari abandi bakozi ba RBA bagiye basezera muri iyi myaka. Urugero, hari nka Jean Pierre Kagabo wari umunyamakuru w'inararibonye wari umaze muri RBA imyaka 22. Hari uwitwa Kennedy Dieudonné Munyange wari umuyobozi wa Rwanda TV ishami rya RBA. Hakaza n'urundi rutonde rw'abakozi 12. Hakaza nanone n'uwo bita Gerard Mbabazi. Mu by'ukuri RBA imaze kubura abakozi benshi kandi b'abanyamwuga, ariko niko bigenda, n'abandi bahita bagira inararibonye kuko baba barakoranye n'abantu b'abahanga. Niyo mpamvu yonyine yatumye Mukamabano agenda, nuko agiye muri Amerika gukomeza y'ubuzima.